Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 626 издание. Вечерва во емисијата ми гостува еден многу значаен режисер за мене, кој за прв пат не воведе во словенечката панк сцена преку неговиот филм Outsider, во кој се трагаше по љубов и пријателство во 1979 година, потоа ни ја прикажа анархијата на затворениците за време на Олимпискиот натпревар меѓу Југославија и САД во Зверење в глави, за во стање шока да се пробудиме по 10-годишен сон во капиталистичка Словенија и во Вси проти всем да дознаеме за моралната корупција на политичарите насред избори. Неговиот најнов филм, Панк под комунистичкиот режим, го документира продирањето на панкот во Словенија кон крајот на 70-тите, бележејќи ги настапите на бендовите кои се предводници на панк движењето на музички план, но исто така правејќи поширока слика за околностите во кои се раѓа оваа музика и сите нејзини облици. Част ми е и задоволство што ми е вечерас гост редител Андреј Кошак. Добре дошли во емисија. Добро дошли. Баш ми драго, ја би прво да се извини да нечу да причам на македонски, пошто нисам толку свесен, али ќе да причам на јазиките земје кој више не постои. Да, причат ќе на југословенски. Не југословенски, некад се рекли српско-хрватски, али Не, ова е југословенски, ова е широ поле, широко поле. Да, така ќе да причам. Речи ми, каде се код тебе јавила потреба за снимањем документарца и зошто си то успео да реализираш баш сада? Па знаеш како, јас сам дружил се со мојim продуцентом, па сам носто кукал како Љубљана више нема сцене, више не е тако интересантно како што некад било. И онда сам му причал, и он каже па да напиши сценарио. И стварно за едно 3 седмици, месец дана ја напише сценарио, пријавив му го на телевизија Словенија и победим. Све сме добре неке десетке. Добро, јас сам имам добар имидж тат на телевизија Словенија, па што сам 10 години радио, има се неке хит емисија и тако и онда смо ишли на филмски центар Словенија кој се нас обиле као увек. Разумеш, нима е многу тешко. Онда ме пријавија на Маки Докс. И ту смо победили на Пичу и добили сме бугарска процента, онда смо добили београдска процента и онда смо снимили филм. Снимили сме филм о моје младости, о панку, пошто ми сме били многу образована омладина. Ми сме тат веќе као деца, мислам 9-10 години сме слушали веќе Стоунс и Битлс, све сме то прошли, Џими Хендрикса, Енималс, онда е било ту некво затише, да кажем нешто без везе со тим хард роком, Цепелин, ти си треба да будеш гитарист како Џими Пејдж. И онда се појавио панк. Јас сам први пат чувал некој рекол улици и има неки Бенк Секс Писал сме некој луѓе боте заебано име. И онда сам видел новинама никој фотку, кажам јаботе, кој имидж, стварно страшно изгледа, топ. Разумеш, онда сам видел некој мисија на австрийска телевизија Анархија на 3-4 акорда, да видим како изгледа, онда сам бил потпуно панкер. И у Љубљани се десело тат, ја мислам на први концерт иза Железна завеса. Ако сме ми опќе били Железна завеса. Ако може се рече. То значи преше со писта се излазили Нермајн до Болекс, веќе био концерт панкрата на гимназија Мосте, која сам ја похаѓал после 2-3 години основна школа. Супер. Пошто мене захватило панк кога сам имал колку 12 година, 7 разред. Она баш тинејџер. Основна школа, баш тинејџер. И тоа е бил тат велики шок. И однапот почна да се појавljaju по свака кварта има неки панк бенд. Разумеш? И тоа однапот израсло некоја сцена која постала врло значајна. Мислим, сите бендови се били врло уникатни. Више мanje, осим панкати се били веќе студенти, преко 20 години, остали се били тинејџери, 13, 14, 15, 16, 17, 18 веќе бил крај кариере, ти треба да одеш во војско. Во војско, тоа е тоа. И мене со тако слави, со 84 сам отишao у Струмицу и кога сам се вратио, више биле друга времена. Друга сцена ја била. Али сме били као нека омладина, шта да кажем, врло добро образовани, интелигентни и многу креативни. Неки луѓе се успели и изван Словенија. Например, Лара Бохинце успешна во Лондону, Ника Зупанц е успешен дизајнер у Италiji. Сви смо нешто урадили. Така. Како
Kao sastavni deo scene verujem da su članovi benda tvoji dugogodišnji prijatelji. Kako su reagovali kada si im rekao da ćeš snimati film o njima? Pa dobro, pošto neke ljude nisam vidio, Decenijama. skoro 40 godina. Da, već mi je to drago da se ponovo vidimo. Jasno. Drugo, ja sam gledao neki dokumentarac o nekim ruskim hipije, pa svi su bili nešto razlupani, zubiju, stari, sam rekao, ne, ajde napravim film dok ovi još nekako dok se živi. I koliko vidiš, svi izgleda nekako sportsko još normalno. I bilo mi je vrlo drago, pošto je, a po drugoj strani sam osjećao neku potrebu da napravim film, pošto ja sam bio punker, ja sam bio s tima, sve te bendove znam, bili smo na vežama, imali smo zajedničke koncerte, družili smo se, razumeš, i rekao sam, razumeš, ja treba da napravim taj film, pošto ja znam šta se desilo, nema da napravi neki tamo teoretičar pa će napraviti neke teorije. Razumeš, jer najviše se plaćam te nekih fake, jedan put dođe neke intelektualci i počne da priča, pojma nemaju. Meni su čak predložili, pa uzmi Žižeka, uzmi ovo, kad sam rekao, neću. Uzet ću samo ljude koji su tu scenu pravili i koji su tu scenu živjeli, jer to je ipak dokument jednog vremena. I moram da priznam da za sad, gde god smo prikazili film, da je bilo neko, ja bih rekao, udoševljenje. Niko nije mogao da veruje da ti klinci tako su bili mladi i zapravo ne samo energični, napravili svaki od tih bendova je imao neki hit. Da. I hit koji je ostao sa vremenama. Da, je ostao i sada, kad su bile demonstracije protiv Janše, na primjer, svi su pevali Pet ga pogledat, umjesto Branjeno Janša. Tako da to su neke preživlje, to su neke himne generacije, Proletere. Još uvijek je... Proletere je aktuelan. Razumeš, to su i neki aktualni songovi. Pa kad ti zamisliš, ja sam imam 13 godina, napišem tekst, radiš na sebe, kako tebe, radiš pod narko. Čekaj, više volim sebe nego tebe, više volim pare nego čekuje. Sa 13 godina. Ja ne znam ko danas može da smisli tako dobar refren. Така. Тешко да ćemo doživjeti to. Koliko je materijala benda sačuvano? Da li si uspeo da pronađeš sve koje si tražio? Pa više manje sam znao. A imao sam sreće da se na televiziji, pošto tamo je mnogo mučno, ti po nekim arhivima ti stavlja neki 20 beta kaseta i ti onda ti vrtiš. Isto je i to. A tamo se jedan put pojavi neko ko neki anđeo. Neki mladi punker kaže, ej, ti si punker, da, ja ću tebi da pomognem. I baš je radio arhivi. I taj mi je napravio šta god sam ja tražio, pošto ja sam htio da film bude neka kapsula, vremenska kapsula, da ti kad gledaš film da imaš osjećaj kako je bilo 87, 88, 79, 80, 81. Razumeš, jer i mislim sam o tome jako dobro uspeo. Ja kad sam došao, pošto montirao sam u Beogradu sa sjajnom montažerkom Maja Kokić, i njoj sam rekao, znaš, to ti je ko free jazz. Šta god da ti padne na pamet, predloži. Okej. Pošto to je bio punk. Si otvoren, bio sam otvoren. I kad sam došao u Beograd sa svim tom arhivom, kad su oni vidjeli, su rekli, ovo je lud. Ovo imamo seriju, tu nemamo ja sam filma. imao i reklame, i utakmice, i šta god dođe, i neke kretenske emisije, pošto sam hteo baš da napravim kapsulu, da ti kad počne film, ti si ušao 87. I tako i počne film. Tito je baš 87. došao u Ljubljanu, ja se sećam, bio sam tad još dete, razumeš, dete, mislim, to je bilo možda par mjeseci pre punk perioda. Kad je Tito bio u Ljubljani i sećam se kako sam nas kao pionire smo trebali mašemo zastavice. I tako počne film sa Titom kad dođe u Ljubljanu i jedan put krene taj koncert Pankrta. A u kojoj meri si osjetio potrebu da, na primjer, ponovo okupljaš svoj band Doza dok ste snimali film ili je dovoljno ono što ste... Ma dovoljno, sad ćemo da vidimo. Sad neke grupe su počele ponovo da svira, neke još stvarno da sviraju. Možda će da bude čak neki revival tog punka, ne znam, nikad ne znam, ali se mi javile Evo, javio se mi neko iz Priljepa da bi htjeli da naprave punk koncert, pa da puštim film. Imat ćemo promociju u Berlinu 7. i 8. novembar, gdje će da bude Esad Babačić, pesnik će da pravi pjesme. Biće onda koncert grupe 92 koji su baš bili iz 79. Svirat će njeti, pustat će film, vidjet ćemo. Znači, postoje aktivnih bendova od... Postoje aktivnih bendova i neki bendovi su i legendarni, znaš. Neki ne može više svirati, pošto ljudi više ne zaživi, ali ta scena je nekako veliki mit Slovenije.
ja mislim da opravdano mit, pošto Da, ali punk se veoma brzo pojavljuje u Sloveniji. Reci mi, da li ste imali priliku da dođete do ploča kada su objavljene, da li ste putovali u Londonu za nabavke na ploče, kako ste vi dobivali? Pa znaš kako, tada je već Dobili bila Jugoslavija prilično razvijena. Osim Sex Pistolsa, to ima odlična priča. Dobro. Mislim da je Igor Vidmar tražio od Slavoj Žižka. Dobro. Slavoj Žižka da napiše neko obrazloženje da se izda Sex Pistolsi i onda su oni tražili od engleske ambasade, a engleska ambasada je rekla ne. I to je ploča koja nije izdana. Okay. Ali, ne znam, moj prvi singl je bio Jam in the City, onda drugi singl je bio Clash, Wire Rat, treći singl je bio Baby Baby od Vibratosa. Clashova prva ploča si mogao da kupiš, Ramonse nisu prodavali. Da? Neki su nabavili iz Londona, neki su išli u Italiju, a neke ploče si mogao kod nas da kupiš, tako da nije bilo to. I onda sam imao sreće da je tad bio radio student koji se napalio na punk, iz tih nekih jazz fazona, nekih kvazi intelektualaca. Jedan put je postala skoro punkerska stanica i imao se te emisije koje je imao Igor Vidmar, ne znam, Rock Fronta ili Body tukaj zdaj, gdje je on puštao songove i kritike tih pesama i nije prekidao, mi smo sve to snimali na kasetama i onda smo znali, tako da smo bili, a po drugoj strani nismo mi čitali samo našu štampu, kao jukebox i stop i tako, nego smo počeli da kupujemo New Musical Express, super. Melody Maker, i tako da smo bili jako u isto vreme sa engleskom. Tako da smo znali šta se dešava. A po drugo smo bili, znaš, mi smo htjeli da igramo reggae. To nije ispalo reggae, nego je ispalo više nego kao neki Joy Division. I mi smo rekli, pa nije to loše, čekaj brate, pa uopće ovdje nije loše. Tako da je bilo mnogo otvorena scena, bili smo otvorena deca, otvorena deca. Zainteresovani za različnih stvari koji su bili aktuelni u toj periodu u svetskom razmeru. Znaš, mi nismo oponašali englesko, mi smo našli naš autentičan jezik, kako to da bude. Kao da ne kopirati. Pa da, i ako vidiš svih tih 15 menova, potpuno su različiti. Možda najradikalniji su bili Berlinski zid. Berlinski zid su bili toliko radikalni, ne možeš da vereš. Za 78. Onda su imali Ljubljanske pse, koji su bili mnogo melodični. Šteta je bila da tad založbe ko sada nisu dale ugovore, napravili ploče. Da svaki od tih bendova napravi ploče, bilo bi mnogo interesno. Onda bi tražili drugu ploču, onda bi se razvili. Onda se razvijala evolucija. Ali tu je bio taj problem i kad su tad uveli, baš tad su uveli za našu generaciju da ti treba da ide sa 18 godina u vojsku, ako si upisao fakultet. I tako da su svi bendovi zapravo raspali se 19 godina. A kakve su bile reakcije na film nakon što je prikazan u Sloveniji? Nije još prikazan, bio samo u Mariboru na festivalu i bile su jako dobre. Tako? Mi smo ga prikazali i u Prizrenu, u Kosovo i nevjerovatno. Ne javili su se neki Albanci da hoće da taj film da puštaju u kući Enver Hođe. Zamisli, ima neki veći punk od toga, Enver Hođe. Onda su vidjeli si kako bioskop je, primljen film odlično, tako da mislim da idemo pravim pravcem. Da, ima interesovanja mladih ljudi za ovu scenu. Pa ima, pošto je bilo mnogo interesantno. To je bio možda najbolji period slovenske scene. Sada, imaš ti nekog Magnifika, imaš ti neke bendove koji su oke, imaš Lajbahe koje znamo, koje se isto izašli iz ove scene, ali da bi imao toliko nekih talentirane vreme, tako vreme, ne, to se nikad više nije slušao. To je bilo ko 60 rock muziki, je bilo u Sloveniji punk, kraj 70 i 80. Jasno. Da li će se prikaživati na festivalima ili u repertoarima kino? Kakav je plan distribucije? Pa prvo da idemo malo po festivalima, da možda dobijemo koju nagradu ili da vidimo kakve su reakcije, pošto kritike su sad sjajne i onda idemo u kino, mislim da sljedeće godine. I to najdepresivni mjesec, negdje 17. januara krenemo. Pa tad, kad se ništa ne dešava, znaš, ipak smo mi deca, kako da kažem, zime, i betona i magle. Ja se sjećam te Ljubljane s tih godina je bila uvijek magla. Pa dobro, i Skopje je udavljen u magle u ovoj periodu, tako što. Imao bih, na primjer, turneja sa filmom. Kako da ne, vidjet ćemo, sad se javlja, svi moguće da bi. Tak.
На почетокот на емисијата имавте можност да слушнете Панкрти, конкретно со композициите Анархист, Любляна е Булана и Бандера Роса, односно нивната итерација. Тие се еден од предводниците на овој музички бран. А другиот бенд кој што ќе го слушаме е еден прилично харизматичен бенд, односно бендот Чао Пичке. Ќе ги слушнеме со Гледам те всаки дан, Моја пунца и Јас сам у Курцу, ако не се лажам, односно песемба. Потоа слушаме трейлер филма и ќе се вратиме да поразговараме со Андреј за снимањето на овој филм, така што останете вечерва со Канал 103. Данс е Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, со борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херојани, политичарите криминалци. Секое издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 626 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате емисијата Данс е Макабре, 626 издание. Со мене во студиото е режисерот Андреј Кошак, со него ќе разговараме за неговиот филм Панк под комунистичкиот режим. Не сте само редител филма, веќе сте кроз дозу составни дел сцене. Колико вам е био олакшање или препрека бити дел проблематике филма, или сте имале знање о времена кое е био корисно за рад? Па јас сам имал знање о томе, знаеш, и као прво био сам инсайдер те сцени. Јас сам сите бендови знao, сме се дружили, пили, се дружили во кафичима, били на вежбама, били на концертима. Идеи се прштали с едне с друге стране. Така да е тоа аутентичен поглед, знаеш. Пошто да би сад некој радио, неки интелектуалец, он не би знал ни шта да пита, ни како да пита, ни како да обясни. Мислам, биле со сцени, например, кои нису филми, кои некој рекол, чак размишлямо да издамо книга о томе, пошто се многу добри интервјуи, например, прво приказивање филма о Клеш, Руд Бој, 80-те години. Руд Бој е бил кинобежијата и дошло тоа неки 200 панкери, е било таму неки 5 милиционера од цивилу и ми сме почели да пиеваме пиве, да отвараме жуки, да направиме. Така да се едно 3-4 пута прекинули ту проекција, разумеш, и онда е дошла нека појачање милиција и све се наставили у зид као Клеша на оној плочи. И ми сме спонтано почели пиеваме оно песма од Парафан, еден ме боли од полиција. Тој бил само еден таков доживеј, разумеш, а ти треба да знаеш шта се све, кој на кога утицал, како се настале песме, што мислам да сум добро хватил том филм, пошто сам измео и оно поетско вредност тих сонгова. Пошто ми сме имали мислам сви текстови се били врло интелигентни и као прво звучали се многу градски, звучали се многу оно тако. Данас кад слушам оно текстове, мене звучи многу, како би рекол, умоболно. Не знаеш таа израз, оно умска заостала, лоша. А овие текстови се били фантастични, фантастични. Ја мислам да е био први пут, ја се надам да не и задни пут, да се наши да се те панк групи имале така одличен текстови. Баш тако, да си могу да се посветиш, јасни рефрени. Добро поезија е било многу различито. Есад е био песник кој е писал тој творници, пошто он е стварно радио тамо у Пекари. Се имao тоа и имao тај неки Joy Division, да кажем. Брани Бителс, кој е писал за Берлински зид, текстот е бил многу радикален. Негов сонг, Кои су биле карактеристики негових текстови? Па био многу радикален. Он е описувал како се некој баци кроз прозор, како ќе мозок да... како ќе изгледате на поле. Окей. Да прсне по замрзнато асфалту, мислам многу радикално. Тоа написал како едно, има не знам 16 година. Онда се има ова што има одличне риме и фантастични бил од Лјубљански псалми што сме ранее слушали. Ветерне се пластички вречки по сес, старка греб шести посадио мест, тварни се пржгете кочи трак да бъделец изопето на снажа зрак. Да донсни бол шкоти би чери донси утр змер, черствено облюбил Божи свет. Да донсни бол шкоти би чери донси утр змер. Кој репер данас има така добар текст? Нема ни еден репер, ни отприлike така аутентичен и тоа звучи на слоничком одлично.
Ali su motivisani, kao imali su motiv da to rade jer su Pa imali bili smo problematiki motiv iz bili smo, ličnog života. šta kažem, ne samo dobro obrazovani, imali smo neki smisao, razumeš, u punku nije bilo foliranja. Na primjer, ja se sećam, Pekeška patka nikad nije svirala u Ljubljani, jer bi oni propali. Meni su pričali ovaj band Bulldog, kad su svirali u Zagrebu, na primjer, da je došao taj Čontat, njihov pjevač, obučen kao neki biznismen, izvadio neki kofer i obukao se oko punkera i to. Kod nas je to značilo da to neko da sazna, ti si bio vikend punker. Da. Tako da ovi što su imali benda, stvarno su bili radikalni i to mislim da je bio glavni kvalitet. Da, i vrzani su za radničkom klasu, vrzani su nije samo za radničkom klasu, bilo je i tineđerske problema, bilo je politike, bilo je radničke klase, bilo je i angažovanih tekstova. Je bilo i tekstova koji su pisali o depresiji koja se dešava. Tako da je bilo vrlo različito po tim tematikama. Nije bilo samo neke parole. Tema, da. Ali prvi punk bendovi su formirani u Sloveniji, u komunističkoj zemlji. Zašto misliš da je to bio najpogodnije mjesto za rađanje punka? Kakvi su bili uslovi 77. godine, odmah nakon albuma Nevermind? Pa kako su bili uslovi? Pa znaš kako je bilo? Punk je bio vrlo prosta forma, znaš, tako da je bilo. I ne znam, Slovenija je bilo najbliže Italiji, Austriji, ti si mogao da kupeš ploče, da ideš tamo. Znaš, mi smo gledali italijansku televiziju, austrijsku televiziju, tako da smo bili dosta blisko tom zapadu. I tada je Ljubljana stvarno izgledala moderno, bio to zlatan period Ljubljane, a još uvijek mislim na kraju 70-ih, 80-ih i na kraju i 90-ih, koji je bio najgori u Jugoslaviji, je bio u Ljubljani super period. Ljubljana je bila za vreme tih ratova ko neka Casablanca, svi su dolazili tamo, Bosanci, Srbi, Hrvati koji nisu mogli. I šta da kažem, i to se nekako poklopilo. Imali smo sreće da je bio taj promotor Igor Vidmar, koji je sređivao te koncerte. Mi smo prvi, i što smo imali Radio Student, koji je vrteo punk. Znači, mi smo imali svoju stanicu, mi smo imali svoj disko, mi smo imali nekog čovjeka koji je organizovao koncerte. I to nekako u pravo vreme se deši, razumeš, i to je dalo te sjajne rezultate, da su bili koncerti. Mi smo tada u 80 vidjeli brdo bendova koji prešli su postali popularni. Mi smo, na primjer, vidjeli Smashing Pumpkins, prešli su bili popularni. Mi smo vidjeli The Fall, mi smo vidjeli Six and the Bench na vrhuncu. Mi smo neke bendove, znaš, danas ti dolaze neki starci. Neki starci su odlični kao Nick Cave, ali većinama potpuno drugačije kad ti vidiš bend kada je na vrhuncu ili kada osvaja. Drugo je kada vidiš birthday party. Na vreme. Da, na vreme. Mislim, neko vreme čak mislim da Nick Cave razmišljao da bi živeo u Ljubljani. Toliko se mu dopalo. Tako. Ko ne bi? Kada ste bili mladi, koliko vam je bio potrebno slobodno umetničko izraživanje i angažovan pristup muzici? Da li ste osjećali pritisak cenzure od strana tupog socijalističkog režima, da li je vama bila potrebna promjena, vaš sopstveni prostor za izražavanje? Pa znaš kako je bilo, naravno da je bilo cenzure, razumiješ. Mi smo vodili mi smo nosili te tekstove, ne znam, na miliciju, pa smo mi rekli ne smiješ ovo da pevaš, na kraju skoro ništa ne smiješ da pevaš. Imao si problem, u tim zvaničnim medijama nisu te nešto reklamirali, ali je bio Radio Student i onda su počeli fanzine da izlaze, smo s Xeroxom pravili fanzinove. Tako da je bilo nekako, mi smo otvorili i neke paralelne medije. I ja se sećam i Katedra, Mladina, sve te omladinske novine su bili katastrofalni. Tako. Oni se nisu usudili. Mislim da smo mi imali jedan band, 84. VDZ se zvao. Samo smo jedan koncert imali, smo imali intervju, nama su isekli 85% intervjua. Tako smo mi kresali. Loše. Mislim, bila je ta igra, ali punk je postao opasan. Oni su mislili tad komunisti i partija, ne znam kako je bilo, su mislili, to će da prođe, to će 2-3 godine da bude moda, pa će da prođe to. Kad je 81. bila ona raspravljena križanke, 5000 ljudi, onda su se zabrali. I zbog toga je krenula onda ta naci-punk afera, koja je bila prelomna, koji se zatvorili Makija, koji ima onaj strašan band 4 potpuno nebitan, jer je bio teško nacionalistički band, onda su zatvorili i ovog pjevača od Ljubljanskih psov, koji je bio pa legitimni pjevač i ništa nije imao s tim, oni su htjeli tim zaplašiti. Tu se desio onaj veliki preokret. Zapravo da su tad partija rekla da su punkeri nacisti
i bila je golema afera po celoj Jugoslaviji, Da, su išli članki o tom naci punk aferi, bile su i htjeli su da ih osude na 10 do 20 godina, kao rušenje ustavnog poretka, i onda se ZSMS omladina, znači, je rekla ne, nisu oni nacisti, nego ste vi totalitarni. Aha. I to je odanput otvorili jedan prostor, da kažem, slobodi govora. Pošto ako mogu punkeri, mogu i gejevi, mogu i ovi, Tako. mogu i mirovnjaci. I ta konfrontacija je bila ključna za vodenje dijaloga. Pa, mislim, nije bilo ni dijaloga, mislim, oni srećan da se Vidmar zagovarao, da je taj sudski proces pao pošto nije bilo dokaza, i kao drugo, da ne možeš ti tek tako ti to omladino da jedanput optuže da su nasilni. Ali Da se represija je non stop bila, tebe su zaustavili na ulici, imaš ličnu kartu, pa te vode u zatvor, pa dolaze u školu, pa ne znam, bilo je te represije, Ali bio je to. ali nije bila uspešna. Така е. Такоđer sam fasciniran nakon gledanja filma kako komunistička partija nije uništila pokret, jer da je htjela imala je mehanizma da spreči njegovo širenje, ali je bila budna. Zašto je dozvolila da se kontrakultura širi? Според Pa nije ona dozvolila, Sam nije sprečio. ko što sam rekao, Tako kažem. bilo je ono da su oni mislili da će to biti godine dve, pa će da prođe moda, znači, ako mladi ljudi, pa će da prođe. Tako. Ali kad je počelo to da se širi, kad je bilo sve više, kad je bilo 5000 ljudi, tad su se oni već zabrinuli, ali tad je bilo već malo prekasno. Znači, onda su se javili znaš, su nas podržali neke značajni ljudi i tako da ne možeš ti tek tako neke tineđe da zatvoriš na 10 godina. Da. Mislim, znaš, i ta Jugoslavija je brinula o svom imidžu, znaš. Tako je. Razumeš, pošto u Sloveniji nije bilo nekih disidenata, od pisaca jedan je opasan koji je vidio zatvor iznutra, malo duže kazne je bio Vitomir Supan, inače nije bilo, zatvorili su nešto Drago Jančara za pola godine. Nije Ali bilo vrlo to, brzo ali su represija je non stop bila, razumeš, non stop je bilo ta neka kontrola, non stop je bilo to, ali oni nisu znali kako da se late, to je Aha. ipak bila prva zapravo kontrakultura Da. Jugoslavije, jer Da. 60-ih nije bilo ništa. Nije bilo, da. Ništa, Hipi nije imao hipi taj nije udar. imao, a punk je odjedanput bio i oni nisu znali kako da se nose s tim. Доста прогресивних песама су певали о анархију, демократију, антифашизму, сексуалну либерализацију. Кои су теме били најдоминантни у словенечки панк бендови? Pa najviše bilo protiv partije, protiv tog jednoumlja, protiv to da nema neke perspektive, da nas se mnogo nervira, razumeš, nas se jednostavno terali sa tim nekim ofenzivama, ovim petima, tako da je nama već to dojadili, o tome smo i pjevali, ono. Dosta je nama da bata životinja pobije tamo 50 Nemaca, do ovo peto. Zapravo od demokratije nismo ni razmišljali, pa smo bili penali, nismo ni razumeli demokratiju, niko nije spominjao demokratiju. Aha. Ali što se tiče seksualnih slobode, punk je bio prvi koji je bio antiseksistični. Žene su imali istu poziciju kao muškarci. Така е. I za vreme punka 83. se desio i taj prvi kongres gejeva u Ljubljani 83. I to je sve nikako prošlo. Slovenija je tad bila mnogo otvorena, da bi tad Jugoslavija išla u slovenačkom pravcu, vjerojatno ne bi raspravljena na tako dramatičan način. Ali šta ćeš, ono, mislim. Врло прогресивно, да. И помињете да када су рок бендови певали о животињама у планинама, словенечки панкери су певали о животу у граду. У кој мери е панк у Словенија одраз урбаног начинот живота? Pa kako da ne, mislim, mi smo svi odrašli na nekom betonu, mi smo svi, znaš, ranije generacije su imali da se nešto treba da slušaju, rade Luksemburg, pa nema ploče, pa nema ovo, pa onda pjevaju kavre za ostali bendove. Tako je. Mi nismo pjevali kavre. Jedan bend nije pjevao kavre, to su bili autentično naše pjesme napisane sa 3, 4, 5 akorda, Tako. vrlo različito, ali smo bili autentični. Mislim, mi smo se izražavali onako kao što smo mi znali. Niko nije bio tu pretenciozan, znaš. I kasnije iz toga, znaš, i Laibach, i ne znam, i Videosex i to. I izgleda smo bili mnogo talentovani, znaš, i što ja uvijek kažem, dobro obrazovani. Mi smo već kao deca pili, znaš, mi smo se rodili 60, kad sam se ja rodio, zašao je Like a Rolling Stone, Така. Satisfaction, znaš, ti si odrastao uz gitare, ja nisam odrastao od harmonike. Да, јасно. Znaš, a ti onda imaš nekog Bregovića, imaš neke to, što pevamo o ovcama, o kravama. A ja kravu sam vidio tamo kod seljaka možda
Или на u neki Ljubljani, omot na ploče. a ni omot na ploči je, ako sam išao u zoološki vrt, nisam Da, ni mislim, sa ovcama, kada ni će sa biti. kravama, kamoli sa nekim drugim eksotičnim životinjama, ovi su pjevali o tome, tako da nisi mogao s njima da se poistovetiš, razumeš. Така. Mi imamo svoji bendove kao Folk jezik, Badmingtons, Saraceni, Paraf je bio iz Hrvatske, Termiti isto su bili iz Hrvatske. Kako se promjena koja su pankrti napravili svojim pojavljenja osjetila pomeđu mladim uopšte? Pa znaš, ja se tačno sjećam, njihova ploča je izašla na 8. mart 80. 8. mart je taj Prešernov dan praznik kulture. I to je bilo, mislim da se tog dana prodalo jedno 3-4 hiljade ploča u Maxi Marketu. To su ljudi dolazili i kupovali, daj mi 2 komada, daj mi 3 komada. Mislim, za pankrte su svi znali i naravno da je bio to šok, razumiješ, je bio šok. Ali pozitivan. Pozitivan šok i ima i dobar naslov, Dogcet, razumeš, što tačno kaže, nam je bilo dosadno u tom socijalizmu. Jedan put kad je punk krenuo je postalo malo interesantnije, da kažem, i naravno, pankrati su bili prvi, jebi ga. Čim si ti prvi si, neko mora. I ja kažem da Dogcet je odlična ploča, mislim da je jedna od mojih umiljenih ploča. Drugo, što je u Ljubljani, ko je nastupao najviše? Pa najviše su nastupili Reka je bilo drugi jugoslovenski grad, imala je Parafe, probleme, imala je Termite, odličan bendo. U Zagrebu je bilo Prljavka, prva ploča, odlična ploča, ali to je bila jedina ploča, imao se Johnny Štulića koji je nastupao u Ljubljani, mi smo bili već 78. 79. kad je peo Iggy Pop, Balkane. On je nastupa. Beograd je došao kasnije. Najviše su svirali u Ljubljani Šarlo Krobata, gdje su raspali na Ljubljanskoj željezničkoj stanici. Njih mislim gledali 5-6 puta. I doli su svirali, mislim samo jedan put, 84. Električnog gaza, mislim da smo imali neki nesporazum, su nam se činili šminkeri. Film nikad nije svirao u Ljubljani, Prljao kazalište jedan put. Tako da mi smo imali svoju scenu, tu je bio Johnny, tu je bila Parafi više, Marne Šarlo je dolazio tad. Mislim da predgrupa Šarle je bio Cane s ovim bendom, Radnička kontrola. Već tad je nešto derao se, pederi, ne znam, bio je već tad nezgodan, kako da kažem. A ostalo, mi smo onda gledali strane bendove. 81. je bio prvi koncert Six Dimensions, koji je Vidmar organizirao preko Škuc Ropota. I onda smo mi vidjeli brdo nekih bendova koji su bili legendarni na vrhuncu. Da, u vrvom karijerom koje što su oni imali. Ali vrlo nastane koji su zastapeni u samog filma su fotografirani. I pitanje mi je koliko si imao, ko je fotografirao tog vremena, ko je bio ljubopitan da to arhivira, da začuva, imao li ljudi koji su bile entuzijastički u tog pogledu? Nevjerojatno je bilo, hippie generacija ima vrlo malo fotki, a ovo je jedan put kad se pojavi punk su se pojavili neki mladi fotografi, mladi, i bili su neki stariji i pošto smo imali dobre imidže, bili smo interesantni, bilo je to zbivano disko, upečatljivi za oko. Tako da jedan put se pojavili brdo fotografa koji su fotografirali, jedan put ti imaš neku arhivu koju ne možeš da veraš. I kad ti gledaš te fotke, vidiš da smo nostom nasmijani svi. Svi smo nasmijani, ko da bi živjeli za bolju budućnost. Pa i živjeti u najboljih godinama vaših života se. Pa jeste, mislim, ja vidim i sad su mladi, sad ima Facebook, sad se lakše, ali ja ne vidim tako autentičnih fotki, ne vidim, znaš, tu su neki fotografi, naprimjer, moj školski drug pre mene je sedeo, Jane Štraus je napravio karijeru kao ozbiljan fotograf za modne revije, za sve moguće. Bio je Jože Segodolnik koji sad slika za dela, a bili su oni stariji koji su jedan put vidjeli te naše pa su počeli da slikaju i izgleda smo se volili da se slikamo, ne znam zašto ne. Jasno zašto pa da ne. Primećujem različne uticaje u bendovima. Novi val u Berlinskom zidu, ima Sizer u grupi 92, ima Bauhausovski udel u Industbeg, ima Klešovski u Kuzle, Ska u Šund. Otroci su psihodelični. Koliko su bendovi željeli da bude drugačije i gdje su vi doze uklapili u to? Znaš, svaka ima svoj stil. Niko nije htio, ja bi hoću da zvučim kao ovo. A slušao sam
mnogo stvari u tom vremenu, mnogo ploča. I pošto smo bili obrazovani, tako da svaki band je našao neki svoj jezik, neki svoj izražaj, neki svoj sound i to je bilo i interesantno. Da niko nije zvučao kao da su svi isto zvuče. Jer kasnije generacije ovaj hardcore mnogo zvuče isto, mnogo ne možeš po soundu da prepoznaš što je taj band to, onaj band to. I drugo, što smo stvarno imali sreće da smo mi to snimali, da smo imali te ploče i da smo bili, kako da kažem, up to date. Aha, така. A kako su Doza zvučili? Pa, ne sećam se tačno, znam da smo imali neki reggae song Nasilje, koji nije zvučao reggae, a je zvučao nešto potpuno čudno. Dobro. Imali smo par baš oštrih songova, tako. Pa ne znam, ja sam bio tad vrlo mlad, tako da se i ne sećam se nekih tekstova, sećam se da smo se, mislim da 88 već popili na neki krov i tamo udarili koncert. Onda je bio taj nesrećni koncert u Ribnici, koji je bio jedini seriozan naš koncert. Tad smo svirali Brinski zid, Ljubljanski psi i mislim da smo bacali kocku. Ko će prvi svira, mi smo bili zadnji kao. Mada smo bili najmanje poznati. I tu je bio taj nesporazum, ta Ribnica, to je neki manji grad od 20.000 stanovnika. Aha. Razumeš, i oni nisu hipija vidjeli, možda imali su jedno hipija u Crnom gradu. Така, i onda bili su šok. Bili su potpuno u šoku, oni su mislili da ćemo mi da sviramo nešto Srebrna krila, takve stvari. I oni su došli obučeni kao sad. Za igram, malo bolje obučeni. I naravno, kad su vidjeli tih 100 pankera, došlo tih 100 seljaka sa svojim devojkama, to je bila masovna tučna. Tad sam prvi put vidio ono kako se razbija boca na glavi. To zamisli ono. Da, ali nužno je bilo, to je punk. Pa nije bilo nužno, znaš, bilo je mnogo zabavno. Mi smo se nosno samo nešto smijeli, se zabavljali, tražili zabavu i bili vrlo kreativni to zabavu. Така. Мада тада su se pojavili i disco prece, a i heavy metal, kada pričamo o to. Koliko se punk mogao čuti na žurkama sa pločama uz disco muzike? Kako, može li se? Pa bila velika podjela, velika podjela. Mi kao Doza smo jedanput snimili neki film na 2 puta, super 8 formatom, koji se izgubio. Znam da tad smo, mislim da smo rastrgali plakate od John Travolta, on je bio najgori. Tako. John Travolta, mislim da smo onda spalili neke novine komunista, da smo lomili neke ploče od Bee Gees, tako da tu je bila podjela vrlo jasna. Ako si bio to ili si bio ono heavy metal, nije tad bio nešto, da kažem. Docnije je dolazio. Kasnije je došao heavy metal, tako da punk je bio, razumiješ, tamo se znalo ko je šta. Razumiješ, jer si mogao vrlo brzo da dobiješ batine. Ako si išao napočni kafić da su ovi bili diskomani. Disco fazon, da. I tako da smo mi imali svoj kafiček da smo odlazili. Така. До danas мене лично полицајци тресе на улици и губе времена ни за шта. Колико пата су вас претресили на улицу када сте се окупили и шта мислите о овом понижавајучем тресању као одразу репресија? Pa to je bio svaki dan, razumeš, čim si ti bilo u gradu, ponekad i po 2-3 puta dnevno su ti tražili ličnu kartu, ili su te vodili na miliciju, pa zašto imaš farba na kosu. Nije bilo puno farba na kosu, ali neki ljudi su ofarbali kosu. Bilo je konstantno taj pritisak, razumeš. Razumeš, pa je bio pritisak na restoranima da nisi smio da piješ, pa da ne poslužimo pankerima, pa ne znam tako. Kao imala segregacija? Bilo je tih pokušaja, ali su bili svi neuspešni više manje. Jasno. Najviše smo bili mi u Medeksu, koji je bio baš preko puta Skupštine 500 metara, tamo kod Maxi Marketa, tako kad se ovi komunisti izlasili iz Skupštine gdje u Maxi Marketa kupuju u kao najbolju dućanu, i mi smo tu, i oni gledaju tu omladinu i kažu, gdje smo mi to pogrešili, zašto nas nemamo, šta im falim, sve im nudimo, razumiješ. Dobro, Medeks je bio tako dnevni, onda je bio taj Rio koji je bio najgori, restoran, tamo je dolazili vojska, kurva, džepavaš i ne znam svašta, dno dna, talež društva, i tamo su nas nekako zbrkali, onda smo ja i Štancar iz Berlinskog zida otišli u kavarnu Unjan. I kavarna Unjan je bila u centru grada i jedanput je tu postala cijele 80. i Lajbak i sve se desilo u kavarni Unjan. To je bilo neko skuplište. Ja mislim da je to bila naša prednost, da je bilo manje kafića
I kad si ti došao u Ljubljani, tačno si znao, idemo u kavarnu Union i tu ću da sretnem celu tu alternativnu scenu. Odlično. A drugo, kad je bilo, ako nisi imao disko kluba, misliš željeznička stanica. I tamo svake večer ti si imao 50 intelektualaca, punkera, takvih koji su pričali, to je bila kao neka zadnja šansa. A drugo, svako ko je bio kući sam, to je odmah bila žurka. To je odmah pala žurka. To uopće nije bilo, instant je bilo. I žurke na žurku, razumeš, tako da mislim da Esad Babađić je neki čas, pošto on je radio u tvornici, je šetao po Ljubljani sa urom, budilicom velikom. Dobro. Da ga probudi kad treba da ide na rabota. Lele. Bilo je ludo vremena. Moram da pomenjem i slovanačku Suzy and the Banshees, Čao pičke, i karizmatičnu žensku vokalistkinju. Koliko su one učestvovali u promociju slobodarskih ideja među devojkama koje su se skupile hrabrost da izađu na scenu? Pa, punk je bio prvi koji nije bio seksistički, razumiješ, tako da su i žene došle do izražaja, čak su neke modne kreatorke se tad pojavile, bilo je tako šta ja kažem, kreativna doba, mislim, to je teško, znaš, meni je sad dosadno u Ljubljani, mislim, znaš, ako ti jedanput doživiš takve scene, onda sve ostale kao neka bleda scena, ti možeš samo klincima da pričaš ili da uradiš ko ja, snimiš film pa kažeš evo momci, pogledaj, kako je bio... Tako se to radi. Da. Pojavila se neko slovenačka Vivian Westwood ili... Bile su neke kreatorke, koliko su uspjeli, na kraju ne, ali ja kažem, Lara Bohinci ima jedan od najboljih butika, 2 butika u Londonu. Ona je baš velika zvezda, ona je bila mlada pankerica, isto ovako, išla u kavarnu Union i onda je pravila neke prstenje od plastike tamo, i onda je išla na St. Martin's i sada kad dođeš u London, njen nakit nosi, ne znam, Madonna, Jessica Parker, Michelle Obama, tako, mislim, neke su baš uspjeli na veliko. Odlično. Ali imalo su tu, moda je bio sastavni deo... Bio sastavni deo. Moda, razmišljali smo o filmu, samo tada je bilo mnogo komplikovano raditi film, pa je bilo laboratorija, ali smo različili na sve moguće načine. Bili su fanzinovi, bile su te ploče, kasete, šta da kažem, kreativna omladina. Ističete koliko je omladinski časopis Mladost bio zastareo, pisan za starce. Kako je potreba za fanzinama nastala? Kako? Revolt? Pa kao revolt, nisi imao šta da čitaš, niko nije hteo da objavljaju te naše tekstove, razumeš? Bilo je ovako to, jao, nemoj to da kažeš, nemoj ono da kažeš. Omladinska štampa je bila dosadna, za razliku od Zagreba gde je Polet išao uz Novi Val, mladina nije išla. Tek kad sam ja došao iz vojske, 85. to su oni nešto probudili tada. Aha. A početak 80. i kraj 80. ništa, to su bile neke partijske novine za omladinu, tako je to izgledalo. Pamflete, manje više. Ba više manje. Niko to nije ni čitao, razumiješ. Čitali smo Jukebox, pošto je pisao muzike. Jasno. Ali bili ste adolescenti, u kojoj meri je odlazak u vojsku bio razlog za raspad nekih bendova? Pa više manje, 90% bendova je raspalo baš zbog toga, neka su i namjerno slali, znaš, pa šalju ovog u vojsku, pa kad ovaj izađe ovog, šalju u vojsku, tako da su oni i sa nekom namjerom verovatno htjeli da rasprčkaju te bende. Pa da, razumeš, tamo se ti uspije, imaš velike koncerte, napokon je krenulo, znaš, i tu je bilo strašno što je provincija, kao što je Skopje provincija i Beograd je danas provincija, možda najmanja provincija, pošto tamo ipak je veliko tržište, razumeš, da su tad ti bendovi snimili ploče i vjerojatno bi bila druga ploča, treća ploča, bili bi potpuno drugačije, a ti sa 18 godina, razumeš, kad dođeš iz vojske, možda neko je već narkoman, neko je zabegao ovako onako, tako da... Izgubi interes za muzikom kompletan. Znaš kako, pa i muzika se mnogo menjala, mnogo brzo se menjala. I onda se ima tu priča o troki socijalizma gde su izdali ploču i nikad nije došla u prodžba, nije došla. Niko nije mogao da kupi, a oni su tamo zapisali da je bilo 3000 prodanih. Mislim, taj sistem se trudio, ali nekako nije uspeo. Ali je bilo to da nije bilo, osim panka, da niko nije napravio LP ploča, što je šteta. A svi bendovi su imali dovoljno songova. Pa, da su nastapili svugde. Da li je bilo dostupno pa oprema za sviranje ili je teško nabaviti instrumente? To je bilo teško. Mislim da prvi naš bubnar je uzeo kredit da je kupio bubnare, to su mnogo skupi. Onda smo na jedno pojačali bili po trojica, i bas, i gitara i tako. Mislim, bilo je mnogo toga, oprema je bilo mnogo teško naći,
Ali je tad bilo tako da svaka neka gimnazija je htjela da ima koncert, svaka srednja škola. Aha, pa Tako koristili da ste. si imao gdje da nastupaš, uvijek se nekako našlo. Nekako se to prosto širilo, pa je bio neki festival na Filozofskom fakultetu i od, ne znam, 15 bendova, razumeš, 10 je pankarskih. Ok. Ostale su tu neke hipi varijanti bile smešne. Smešne su bili u tom periodu. Ali imali ste pomoć i razumevanja između sobom? Pa Između da, bendova, mislim, nismo se mi družili sa hipicima. Tek Ne, kasno. pomeđu punk bendova. A ne, punk bendovi su Za bili više pozajmljivanje manje oprema, za... prijatelji, više bili su Tak. prijatelji, pošto svi smo bili u istom vozu, nismo. Tak. Nije bilo, mislim, bilo nekih ego tripača, ali ne takvi da bi uništili ono neko to zajedništvo. Pošto Tako, ipak tako. smo bili neka uža grupa, nije bilo to. Ja kažem da uvijek u svakom razredu možda od 30 ljudi u razredu je bilo možda 2-3 punkera, nije bilo sad 17 njih. Da, ali dvoje-troje koji prave neku razliku. Da li ste imali pa probleme s okruženjem tipot na sviranjem u gradskim garažama, na primjer, sa okruženjem? Pa to je non-stop bili su bili te neke pritužbe, šta oni pjevaju, to nije to. Tako da. To bile ono da ne možemo da radimo, kad bilo tih maltretirana non-stop, ali ne možeš uporno. Te izbace jedno pa drugo, pa onda je čak u Disco Student neko vreme su vežbali bendovi u istom placu gdje je Bulldozer. Bulldozer su uvijek bili nekako na strani punka, pošto su jedini bili ono kontrakulturni band, ali malo prekasni, malo više zapa posle 5 godina. Ali bilo je to neko, to drugarstvo, bilo, pa pošto svi smo bili u istom vozu sad, šta da idemo a pare nas nisu interesovali, pare tad nisu bili bitne. A da li ste naučili da svirati po sluhu ili ste nabavili neku tablaturu? Da li ste išli kod učitelja da naučiti skale ili sami smo, ja sam tato Ljubljanicu prodali, mislim, neku pesmericu od Klesa akorda. I tako smo lijepo pogledali akorde i tako da je sad, ja sam bio samo pjevač, ali znam, na primjer, da osviram, na primjer, iz te od Clash-a London's Burning. Dobro. Tako da bilo to snažni. Samouki su. Samouki, više manje su. Neki su možda bili, oni koji su imali klavijature, sigurno su imali neke časove klavire, tako, ali više manje samouki. Ali za gitariste i za basiste, po sluhu. Su radili, da. A koliko je značajna pa kompilacija Novi punk val 78-80 Igor Vidmana za samu punk scenu? Pa nije, on je skupio zapravo te songove koje smo mi svi znali, koji su bili snimljeni, koji su se vrtili Brade Studenti, i napravili tu kompilaciju kao dokumenta. Ali tad nije bilo to da je bila prekretnica. Prekretnica je zapravo bio samo ploča od punketa i singlica. Ja se sjećam da je moja majka trebala da kupi singlicu i došla je u dućan kao mlada gospođa, jer imate od Pankrta Ljubljana i Bolana ove prodavačke, pogleda, molim. Šta to volite? Nije mogla da veruje. A drugo, ja se sjećam da druga žena od mog tatkota je tražila po cijeloj Europi, jedva je u Švici našla Nevermind the Bollocks. I Nevermind the Bollocks nije mogu tek tako kupiti. Negde nisu htjeli da ga prodaju, nekim zemljama. Aha, ona zabranjen je bilo. Zabranjen ili na nekoj crnoj listi, nezvanično. Da, neoficijalno. Тука ќе направиме кратка музичка пауза, ќе слушнеме бендови за кои што разговаравме, ќе слушнеме Кузле, Лублански пси и Шунт и Вија Офанзива, да дознаеме малку повеќе и практично како звучи словенечката панк сцена. Вие слушате Радио Канал 103, со мене во студиото е Андреј Кошек, разговараме за неговиот документарен филм Панк под комунистичкиот режим. Кажи ми, Радио Студент постои из 1969 години, колико ја знам. 68. Колико су радиостаници биле корисни и у подршки панк музици? Pa mi smo imali sreće, pošto Radio Student tad 77. je bilo samo s neki free jazz, slušali tako katastrofa. I onda kad se pojavio punk, jedanput je počeo da vrti punk. I imao je emisiju o punku i tako da je to bila jedina stanica koja, vjerojatno Jugoslavije, koja je tad vrtila punk non stop. A drugi su bile ona Radio Luksemburg koje ste slušali? Ne, Radio Luksemburg mi nismo slušali, to su ranije generacije slušali. Nego ostali su bili, mislim što je nevjerojatno prvi put su svirali Gods of the Queen, mislim da od Sex Pistolsa je bio na
Radio Slovenija, Aha, Val 202. Ali inače, da se puštalo pa više panka je bilo samo na Radio Študent. Tak, Radio tak. Študent je baš postao skoro pankerski radio. mhm, I što je bilo vrlo značajno i ponekad si ti napravio na vežbi neki song i mogao si da staviš, dođeš do Vidmara, hoćeš da vrtiš, Vidmar je to preslušao, ti si mogao isti dan da to da čuješ da čuješ uživo. na radiju. Da. Mislim, ne uživo, da čuješ snimak koji je Taka. bio i iz garaže. Mhm. To je bilo vrlo bitno, ono, mislim, da je mogao neko čuti. Mada se radio, student nije čuo po cijeloj Sloveniji. Mhm. Čuo sam samo nekih, mislim, na 50 km od Ljubljane. Aha, ali važnih 50 km. Da, ali važnih 50. Kao ljudi su slušali to. S obzirom da Anti-Nowhere League, na primjer, imaju koncertni album uživo u Jugoslaviju, koliko su svetskih punk bendova dolazili u Sloveniju? Pa bilo tih i punk benda, alternativnih bendova kao The Fall, Virgin Prunes, ne znam, jedan najbolji koncert je bio da Rac. Bilo koncerta, ponajviše posle 81. kada je Vidmar preuzeo sa tim Škucropotom i Tati Ljubljana, a vrlo bitno za svaki grad da ti imaš nekih 5 do 10.000 ljudi koji idu na koncerte, koji to slušaju. Tako da je Vidmaru se isplatilo. On je od 3 koncerta možda jedan put izgubio pare, 2 puta je zaradio, ali je non stop bio u nekom plusu i on je to dao privatne pare, ne društvene pare za koncert. Tako da su mi neke bendove bili na vrhuncu. Mislim, Six and Meshes, kad je izdala 4. album, Juju, koji je imao veliki hit, Spellbound. Mi smo bili, The Rats, na primjer, su bili tad na vrhuncu. Oni su važili da posle Clash-a će biti možda najznačajniji punk band i onda se desila ta nesreća da je umro od heroina pjevač. Odličan band. Mi smo vidjeli, šta ja kažem, svega i svačega. Nick Cave u vrlo ranoj fazi. Smashing Pumpkins, Special su bili popularni, sviraju Moby, sviraju na kraju Ramonsi, Bowie na Outside, Sex Pistols, kad su imali ovo prvo povratničko turneju, su rekli da najbolji koncert je bio u Londonu, Finsbury Park, Barcelona i Ljubljana. Zamisli, 7.000 ljudi zna sve songove, zna sve stihove, kad su oni pjevali Anarchy in the UK i onda kad krene onaj refren Just Another Country, svi pjevaju. Nama je bila velika dilema i to je bilo dobro, pošto to je bio neki... Mi smo se svi skupili ljubljanski punkeri u tom Medexu, u tom kafiću gdje smo dolazili, da idemo pre koncerta, da se malo šikamo i najveća dilema je bila koja će biti prva pjesma od Sex Pistolsa. I su koje su otvorili? Bodies. Bodies? Uništili su. Uništili su. Koliko slovenačkih bendova sviralo nadvor od Balkanom? Pa od rock i socijalizma i punkati su tada imali turneje po Poljskoj, što je bilo najveće iznenađenje, Poljaci su znali njihove pesme. Kako je to bilo preko nekih kaseta, ploča, ploča nije bilo tad, mislim. Od rock i socijalizma nisu imali ploča, tako da se valjda u Poljskoj znali naše punk bendove. To je bilo nevjerojatno, od nekih kaseta, bilo je to neki... Oni su bili vrlo iznenađeni kad su došli na koncert i vidjeli da publika zna tekstove. Tako da svirili su, ali vrlo malo, pošto, šta ja znam, taj prvi val punka je trajao tu negdje do 84. onda je došao hardcore, od roka i socijalizma su još dalje svirali, ali nekako se to širilo, taj glas se širio. I onda punkerti su svirali u Poljskoj? Da, punkerti su svirali u Poljskoj, pa punkerti su svirali i po Jugoslaviji, ali su bili već malo stariji i etablirani, imaju ploče. Tako, ali iz tih bendova su izašli mnogi drugi bendovi, na primjer. Istok Turk koji je bio u Kuzlama, koji smo ranije čuli, jedan odličan bend, je napravio, na primjer, Videosex, koji su bili veliki hit tad. Da, u cijeloj Jugoslaviji, da. U cijeloj Jugoslaviji, Anja Rupel je bila seksualni simbol, ja se sjećam njihovog prvog koncerta u Disco Fave, gdje je ova stvarno bila klinka od nekih 14-15 godina, uplašena, ali ovi ostali su bili punkeri i tad smo prvi počuli Videosex koji je bio odličan band. Mislim da možda najbolji jugoslovenski pop band, ako se mene pita. Tak, a koje od bendova predstavljenih u filmu biste željeli više da javnost sazna i da sluša? Koji nisu dobili toliko pažnje? Pa ne znam, znaš kako je bilo, bio taj vrlo kratki period. Vrhunac punka je bio zapravo taj novi rok gdje se skupili 5000 ljudi i onda je taj novi rok išao sljedećih 20 godina. Tu se svirali Ekaterina, svi mogući, Plavi orkestar, prvi put u Ljubljani i tako.
Tako da kažem, pa ne znam, kad je došla vojska, razumiješ, ljubljanski psi su se raspali, kuze su se raspale, kad ide u vojsku, Indus Baksa se i dalje sviraju, Grupa 92 nisu mogli na prvom noroku i neko bio u vojski, tako da ta vojska je stvarno bio veliki problem. Da jedan put ti 18 godina imaš uspešan bend, lepo je krenulo nekako da sviraš, jedan put ti treba da ideš za onih 13,5 meseci, mi smo bili još ono duže, 13,5 meseci. Ja sam, na primjer, bio u Strumici i više. Ne, i još južnije. Sa njima. Geogilija sam bio u vojsku. I zamisli, ja tad gledam Live Aid i vidim Europe misija, Anja Rupel i kažem bunicima, ovo moja prijateljica, lažeš. Da, niko ne ti veruje, da. Da, a zapravo ti razmišljaš da 2 milijardi ljudi gledaju moja prijateljica. Svoje sporanje bili na moru. Dobro, ali nalazili ste načina da zauzilate neke pokrete iz vojske? Pa bilo je tih načina. Jedan način je bio da si glumi da si homoseksualac, mada niko ne zna kakve su mogli da bude posljedice. Neki su sekli vene, čak u disku kaže, ajde pozoviti ambulantu, dolazi ambulanta Ninu i čovjek seče vene, ide on na psihijatrična prva pomoć PHP i onda mu daje odlože za 2 ili 4 godine. Bilo je takvih slučajeva. Mislim, bila su mnogo radikalna vremena i bili su mnogo radikalni ljudi, ali to u nekom pozitivnom smislu. Jasno. Naravno, mislim, tebi je super krenulo, zabavljaš se, imaš band, sve super krenulo, jedan put prekid, za godinu dana ti ideš negde, znaš, meni bi bilo poblisko da živim da idem u vojsku u Parizu, nego neka Gevgelija, da. 1242 km od Ljubljane. Da. Mnogo. Koliko ja razumem, punk pokret u Sloveniji je uvek bio antifašistički, objasni mi malo o nacističkom slučaju benda Četvrti Rajh. Pa to je bio taj Maki koji se malo palio na UK Subs i na te oj bendove kasnije i on ima taj bend koji je bio beznačajan, nikad nisu ni nastupali, ali je policija nekako saznala da su oni 4R, oni su rekli da su to 4 rokovnjači, a zapravo značilo 4 Rajh, Vidmar ih nije hteo da ih pušta i onda su oni i tate milicije partija napravili tu naci-punk aferu. I zatvorili su stvarno dvojicu od 4. Rajh i još Mario Šeliga kao pjevača i Ljubljanski psi. Stvarno su htjeli da ih osude na 10 do 20 godina. Oni su bili 3 mjeseca u istražnom zatvoru, što je teže nego pravi zatvor, i stvarno su ih maltretirali. Ja mislim da je Mario Šelig bio čak u sobi sa nekim ubicom koji je ubio majku, pa se vrištao noću majka, zato sam zaklao, a zaklao je majku 42 puta. Kad ti imaš 18-19 godina, nije to lesno. I nekako nisu uspjeli sa tom naci-punk afera. Ta afera je bila po svim novinama, po cijeloj Jugoslaviji. To su htjeli, to je bio klasičan, da kaže, stalinistički konstrukt koji na kraju nije uspeo. Ali bile su žrtvenog jagnje? Bili su žrtvene jagnje i na kraju, razumiješ, htjeli su da zaplaše i na kraju nekako nisu pod kontrolu nekako. Pa kontrolu nisu ni mogli, ko će da kontrolira nas klince, razumiješ, nisu mogli kontrolu, znaš, a ta Jugoslavija bila ipak seriozna zemlja i oni su se plašili sad, razumiješ, kad su im objasnili da, znaš, mnogo bi čudno izgledalo da tamo zatvaraš te neke tinejdžere, zbog toga što pjevaju, znaš, Jugoslavija ipak nije bila tako. Nije dobro za renome države. Nije dobro za renome države, tako da tu nisu uspjeli. Bilo je kasnije maltretiranje, bilo je zabrane, bilo je i te strašne komisije za šunt, gdje su sve punk ploče bile skuplje, ali nekako nisu uspjeli u tome. A onda to pojavljuju se skineri, hardcore punk i street punk dobijaju na zamahu. Kako se vlasti gledalo na ondak nakon nacističkog skandala na punk scene? Koliko je to zakopao u undergroundu? Pa nije, naša generacija još uvijek bila glasna, kako se kaže, bar tamo od 84. 85. pa kasnije sa Lajbahom, naravno, Lajbah su bili posljedica sve te punkerske drskosti. Ali oni su izgubili bitku, ne možeš ti se biješ, ja imam super metafore kraj filma da kažem, pa ne možeš ti da varaš tu decu, kad su deca protiv tebe ti si izgubio. Tako je. Razumeš? I tako da je bilo. Punk je zapravo otvorio prostor da može da se malo. Jedan put se pojavili neki intelektualci, ovi 5. i 6. Razumeš?
A prije panka nije bilo ništa, niko se nije bunio, onda 68 šta je bilo. Tito je rekao, studenti su pravi, oni su zaigre kola i gotova revolucija. Da. A ta Toliko. pankarska revolucija nikad nije bila gotova, samo se onda sublimirala u drugo i na kraju to demokratiju, mada mi pankari s tom demokratijom nemamo ništa. Mi smo samo otvorili prostor da može da se priča. Така. Неки панк бендови постојало су постпанкери, нови романтичари, нови вал, некои су свирали ска и реге, у кој мери задржавају панк идеале и постају можеби мелодични, популарни и заборавају на панк сцена. Pa nije bilo tako slučaj. Mislim, iz Kuzle su izašli Videosex, Добро. Lajbak su se pojavili kao neki stvarno Zasebni, post-punk da. band. Po post-punk band onda se pojavila Burgezija koji su bili industrial, elektronski. Da. Mi kao punkari smo slušali, pa vratno prvi put, na primjer New Order, Blue Monday se prvi put slušao u disco studiju, nije se slušao tamo po diskotekama, tek kasnije, tako da bilo milion nekih pravaca, mislim, ideali, pa nismo mi radili za neke ideale, mi smo samo reflektirali svoju mladost. Собственog ideala. Mislim, meni je drago da od ove punkarske scene, koliko ih ja znam, a znam ih lično sve, niko nije postao političar. To je dobro. Ama niko nije postao političar. Valjda smo i tad... Знали да тоа е робство душе. Da, i da smo tu na kraju ispali pošteni. А колико па е политичкog активизма роđeno iz појаве панка у Словенiji? Pa on je bio inicijator svega Tako, toga. Punk tako. je bio inicijator svega toga. Onda su se javili i gejevi, mirovnjaci, ovi peti, ali pre punka nije bilo ništa, da kažem. Lesbike je bio festival, homoseksualne kulture. To je otvorilo prostor svim mogućim. Ali pre punka nije bilo ništa, da kažem. To je bilo prilično zatvoreno društvo. Partijske novine su pisali kako je bilo, nije bilo nekih, da kažem, nekih izmaka u novinama. Tek kad se pojavio punk, kasnije su ovi počeli malo, razumeš, da pričaju. Ja se tačno sećam Jožica Brodović, koja je isto nastupa u mom filmu, kao kreatorka. Mi je pisala pismo i kaže mi 85. Daš, Andrej, više se ne bavim muzikom, svi se bave politikom. Tako kad sam se ja 85. vratio u Sloveniju, već je krenula ta politika neka. Аха, таков активизма. Da, ali ne od punkera. Ovi se nisu mešali to. ZSMS jedanput, Socijalistički savez omladine, jedanput je dobio taj neki zagon da postavlja neka pitanja. Pa je onda bilo ono sa paradom, razumeš, sad Titovom štafetom. Ali to je bilo sve posljedica toga što se je otvorio prostor. Така. Što jedanput se neko usudio da nešto kaže. Da Ranije kaže, je bilo da. tišina, bilo ono... Штама je bio. Pa bilo, niko se ništa nije usudio, svi su kao nešto gradili bolju budućnost. А кој е радио анимација за филмок? Тоа чкртање. A to je radio, da, to su radili ovi koproducenti iz Bugarske su radili crtane filme. Dobro. Što mislim da uvijek ide super, ne možeš Da, sad da, da pokažeš. ima duh. Ima duh, ima tih nekih zajebancija, kako je kupio ovaj prvo, slučajno dobio prvo Sex Pistols ploču, tako da to malo oživljava, film ga napravio još više interesantnim. Pošto ja prešao sam radio taj dokumentarac, sam odgledao skoro sve dokumentarace. Ne sve, ali mnogo dokumentaraca muzičkih. I jedini koji se mi čini da je stvarno bio dobar je bio od Julian Templa o Sex Pistolsima, Fleetwood Laker, a svi ostali ovako, sad vremena je interesantno, počne se ponavljati. A kod mog filma nikad ne znam šta će doći sljedeće. Ja skačem iz teme u temu i kažu pa šta će još da bude. Vidi ludaci, deca Novi kontekst vadiš. Ma ne, pa da nije dosadno, razumiješ. Tako da je to 100 minuta te baš vozi, to je kao neka vremenska kapsula. Što mi je bio i cilj, zato sam i uzeo toliko arhivskog materijala, da ljude bacam u to vreme, da razumiju kako je bilo tad, u to vreme šta se gledalo, šta se jadilo, kakve su bile reklame, koji su... I različni aspekti ona koji I različiti aspekti. I naravno svih tih smešnih epizoda od toga kada je umro Tito, pa smo bili veseli ili ostalo više piva do svih mogućih. Pa dobro. I to je sastavni deo života 70-ih. Поред вашeg филма Outsider, колико су филмови, например, Дечко кој обечава сретно дете, било еднам, филмови кои или како е пропao рок-н-рол, допринели за промоција панк сцена? Pa ne znam, ja se sećam, ja sam gledao u Puli, sam gledao ovaj film, kako je propao rock'n'roll. Pa to je bilo tako, ali nisu to bili neki baš punkerski film, da kažem tako.
dečka koji obećava nešto je hteo, ali to je taj, ja bih rekao, Nebojša Pajkića neko pakovanje. Nije to neki, baš bih rekao, pankerski film. Zapravo, šta ja znam. Naravno da je bilo veselje da vidimo i tamo u nekom filmu da se čuje neka punk muzika, ali nije bilo dotica. Mi smo gledali mnogo seriozne filme. Ja se sećam s Petkotom, nismo išli u školu pa smo gledali Once Upon a Time in America. Veliki kult je bio film od Petra Gotara, mađarski film Vreme je stalo. Tako dogledali smo dobre filmove, nismo se nešto palili samo na naše filme. Mada je tad bio u Jugoslaviji zlatni period. Gledali smo, na primjer, Rajko Grlića, samo idem se ljubio. Naravno sam bio veseo kao omladinac na akademiji da sam bio asistent od Grlića na 3. godini. Pošto sam volio taj film, taj je bio jedan od tih problematičnih filmova. Na crnoj listi. Ma nije bio na crnoj listi, ali je bio jedan ovako. Prvi put vidiš kako prvoborac svršavao, tako sam tamo. Ali je radikalnije za svoje vremena. Vrlo. U kojoj meri je borba punk bendova preteča današnje slobodne zone u Metelkovi, na primjer? Pa ne znam, ta Metelkova, to je bilo isto kao neka slobodna zona, mada se sve to malo iskvarilo, znaš. Sad nije baš nešto prijetno ta Metelkova. Ima je tamo prostor da su neki koncerti, ali mnogo je izbjeglica, nekih dilera ovako, tako da ja nisam neki veliki fan, ne idem na Metelkova. Mislim da sam mnogo izopačilo. Pošto mi, kako god smo bili punkeri, nismo bili ovako zapušteni, mi nismo izgledali kločari. Mi smo se oblačili tako, malo drugačije, ali nismo bili kločari, svako neki svoj imidž. I kao drugo nismo bili uniformirani, mislim da danas omladina mnogo više uniformirane nego što smo bili mi u to vreme. Da, ali voljeli ste mislim, autentično. sve to posljedica panka i Metelkova, ali šta da kažem, ne znam, pa svaka generacija treba da nađe svoj način, a drugo je da muzika danas više nema te dimenzije, muzika više ne svanja, znači ti kad si imao 60-te, to je bila revolucija, kad si imao punk je bila revolucija, danas nema nigdje revolucije, danas kad pogledaš imidž jednog repera u Njujorku i jednog Srbina u Beogradu, koji je pjevao narodnjake, isto je to su to neke žene sa cickama, to su neki silikoni, to su neki zlatni lanci, besna kola i pištolji. Isto je, potpuno isto je, nažalost. Trash, nažalost. Какво место па на сцена заузимају бендови попут Рација, Ниет, Поljske мајце, Губ, Фидбек, Скафи Догс? Онда су долазили не знам, после свира 80-ih, така? Da, mislimo od tih stvarno jedino Njet su baš uspešni, sad će isto se svira s nama u Berlinu, pošto ja sam izrazio tog pjevača kod Primož Kabića, pokojnog, nažalost, on je umro, čovjek, fantastične energije, fantastičan poeta, šteta što je umro na heroinu. I šta da kažem, a ostali ovako, su na nekoj margini, mislim, oni ne menjaju stvari, ne stižu da bi radili veće koncerte. To su koncerti po dvorana 500-800 ljudi, ništa više, a Njeti znaju da raspadaju ono, 4-5 hiljada. Oni imaju i pesme koji što ostave. Pa imaju pesme, da, mislim. Pre nekoliko godina sam gledao pitching koji je održan na koprodukcijskom forumu Makedoksa i bio sam srećan što sam video tvoj film na ovogodišnjem izdanju Makedoksa. Krug je kompletan. Koliko ste zadovoljni projekcijom u našoj zemlji i reakcijama gledača ovdje? Vrlo dobra, bila je vrlo dobra projekcija, moram da kažem, publika je bila oduševljena, zvuk je bio dobar, slika je bila oštra, što se najviše važno, otvoreno. Ja mislim da ćemo još koju projekciju da napravimo. Javljaju se mi tu neki punkeri, ne samo iz Skoplja, tako da se nadam da će biti neka vesela turneja i po inostranstvu i po ovim domaćim terenima. Mislim da bi bilo jako dobro da mladi ljudi vide šta je treba, da vide tu energiju, da osete to vreme, da vide koliko malo je potrebno da može da menja svet. I da vide nešto što je bilo autentično, što je ostavilo pečat u nekom vremenu i ja mislim da je taj film vrlo koristan i za mladi ljudi. Da ga vide i da se zamisle. I da rade nešto sa sobom. I da možda nađe neke recepte koje smo mi tada imali. U današnjem fazonu, u današnjim mogućnostima. Pa naravno, ja mislim da je danas čak teže, da je još teže ući u neki mainstream, ali punk
zna preko skandala da napravi, razumeš, ono, treba da budu malo... Da obrne pažnje. Pa mislim da skrenu pažnju na sebe, Tak, razumeš, ono. da. I da pjevaju iskreno O problemima koji... O realnim problemima koji su njihovi, Tako koji je. nisu problemi Amerike, Da, nisu da. oni Gaza, nego su tu neki makedonski problemi, srpski problemi, ne znam, Sve gradski opšte. problemi. Razumeš, to Da, je, da, da. tako da film šalje samo jednu poruku o može se ako se hoće. Tako je. Slovenija, Srbija i Bugarska su podržale film. Šta je sa ostalim balkanskim zemljama? Pa nismo ni tražili, dovoljno je tražili? bilo, nismo Aha. tražili sad mi da još 2 godine se mučimo tamo Aha, sa nekim fondovima. dobro. Mislim da smo imali dovoljno para, da smo svi lijepo bili plaćeni i da smo se super zabavljali dok smo pravili ovaj film. U Americi imaju rock muzeje, u Skandinaviji imaju metal muzeje, u Britaniji punk izložbe. Koliko vlast u Sloveniji cene punk scene kao deo njene istorije? Sve manje, poslije Esad Babačić se već nekih 10 godina hoće da napravi punk muzej u centru Ljubljane, pa mu nekako ne daje, ali Aha. ćemo da ustrajemo, kad tad ćemo ga imati, ono. Okej. Ali Šta god da urade, nekako ćemo ga imati, ono. Evo, sad idemo u Berlin sa grupom 92, sa Njetima, još neki mladi punk bendom, vrtat će moj film, vrtat će još neki dokumentarac o Esadu, bit će veselo i mi smo uporna generacija, razumeš, što ne ubija jača. Tako. A smatraš da je to sastavni deo identitet Slovenije? Ma kako da ne, bez punka ne bi bilo mnogo toga, ne bi bilo i treba ih podsjetiti ovi barabe, da političe, razumeš, da ne prave neke karijere kako su bili hrabri. Mislim, ja sam izbacio i ovo, imao sam neki snimak Janez Janše, kako je on bio učitelj predvojaške, kako ste vi to vikali u Makedoniji? Predvojničke obuke. Dobro. On je bio tati i ovaj Marsi je bacio kondore kroz prozor. Aha, dobro. Tako da imaš tamo u mom filmu i Dimitar Rupla koji je bio prvi vanjski ministar, vidio si šta je sve pričao. Imao si Balčara koji je bio jedan od većih tajkuna, ništa Istravensk, kakav je bio komunjar, tako da i iz tog gledišta je film vrlo interesantan. Da. Što su radili kada su bili mladi? Pa bili su svi na liniji, ono, Tako. komunističke partije, da se ne lažemo. A koliko pa su mlade generacije muzičare zainteresovane za pojavu punka u Sloveniji ili misli da sve počinje iz njih? Pa ne znam, znaš, ono, non-stop bio to optuživanje kao vi samo gurate 80 kao da je to bio RPR, ali to je bio zapravo najznačajniji i najbolji bendovi. Ja sad ne znam, ono, da se sad nađe neka scena pa da se pojavi 10 dobrih bendova, bi bio vrlo veseo sad. Znaš, u onom hippie periodu ti si imao jedini koji su bili neka kontrola, su bili buldožeri, svi ostali su bili kaveri. Tak. Sada kad gledaš ima par pojedinaca koji pravi odličnu muziku, ali nekog, da kažem, nekog stila ili neke scene nema više. Ali smatraš da treba da postoji saradnja između starih i mladih bendova danas? Pa ne znam, ono, to sve zavisi od benda, ono, mislim. Ja mislim da je ne treba, ono, mislim, da neki svaki nađe svoj način i da fura svoju priču. Не smatraš da različite publike i pomešavanje različite publike će donasiti za neki novi? Pa ne znam, vidjet Slušačko ćemo. iskustvo. Ja koliko gledam tu rock kulturu već 20 godina je mrtva. Ja sam čak snimao, imaš na YouTube-u reportaža, radio sam Nirvanu i vidio sam zadnjeg značajnog rockera. Posle Nirvane niko više nije napravio neki veliki obrt Koliko oni su radili nije? u rock muziki. Imao sam sreće da sam bio na pravo vreme, da evo, tad su mi dali samo 2 songa da snimam i jedno 10 puta sam imao koje 2 songa i ko da bi osjetio da radim jednog vrlo značajnog hendisa neke generacije, nisam prekidao i snimio sam ova 2 songa u komadu. Koji pesme su bile to? Mislim da je bio, ne znam, treba da pogledaš, ima na YouTube reportaža jedno 12 minuta. Odlično. Da li misliš da bi druge generacije treba da nastavite priču o slovenskog punk scena dokumentarcima poput vašeg, kako bismo dobili neku kompletnu sliku scene? Pa to zavisi od njih, razumiješ, ja sam pričao priče koje ja znam i koje sam bio deo, sad neko napravi neko hardcore, neko napravi o čemu. Pa vidjet ćemo, ovo je, može da bude podsjecaj. Meni je bitno da sam arhivirao Tvojeg djetinjstva. Moje djetinjstvo u jednom filmu koji
koja mislim da je vrlo interesantna i ja se nadam da dobro komunicira sa Da, publikom. komunicira, definitivno. A budući projekti? Šta može da Pa imam ja očekujemo? par scenarija, Tako je. ali o tom potom da nešto ne ureknem. Znaš. Dobro. Ali ono su gotovi scenarije koji... Neki su gotovi, neki Aha. još radimo, dobili smo pare za razvoj jednog scenarija, jednog projekta. Aha, dobro. Tako da pa kao režiser treba uvijek da imaš više projekata. Igranih ili dokumentarnih? Igranih. Igranih, To mi je da. prvi put dokumentarac i bio mi je ono izazov. Da. Napraviti celovečerni dokumentarac. Radio sam dva kratka dokumentarca za RAI, za talijansku televiziju, Tako. koji su dosta dobro prošli, bar Italijani su bili zadovoljni, a nikad nisam radio celovečerni. I onda, naravno, radio sam na akademiji neke vježbe dokumentarne. Dobro. Tako da mi je bio izazov napraviti film od 100 minuta sa repom u glavom i da nešto kažem. Ja mislim da sam uspio da kažem nešto. Uspeo si definitivno. Reci mi šta je posljedno što si pročitao, pogledao, što si čuo, da mi daš neke preporuke. Pa dobro, sad treba da vidim tog Paul Thomas Andersona. Tak. Često gledam ove serije, neke koje me interesuju. Šta bi preporučio? Pa ne znam, koji iranski film, Iranci su dobri, Iranci i Skandinavci. Šta me je veselilo? Pa mnogo čitam biografije, tako. Mislim, pokušavam da budem up to date, da vidim sve što je značajno, izbjegavam gluposti, što je vrlo važno. Mudro od tvoje strane. I ne znam, živimo vrlo interesantna vremena. Mene malo iznenađuje da vidimo šta će da bude u Beogradu sa tim studentskim demonstracijama koje traju skoro godinu dana. Ja sam malo iznenađen da se vrlo malo piše o tome, osim na našim prostorima. Nema tu nekih velikih članaka po Guardianu, po tih novinama. Volio bi da vidim da Žiže koji se ima tako levičara, zašto nije otišao da vidi te klince. Tako da živimo vrlo interesantno vreme i ja mislim da čak vidiš da se cijela Europa sprema na neki rat. Mi koji smo rat doživjeli bi rekli ne, hvala, mi ne. Mi smo vidjeli, ne. Mi smo vidjeli, Ljubljana imala tad sreće 90-ima da je bio kratki rat od 10 dana, ali se sjećam da je tad bila Ljubljana kao neka Casablanca, svaka koja nije, koja je htio da beži i prvo stasao u Ljubljani. Mada je bio ili Srbin i Bosanac ili Albanac ili Makedonac, nije bilo bitno. Nismo pravili neke razlike. Mislim da je Ljubljana lepo primila. Apsolutno. Andrej, hvala ti puno što si bio deo ove emisije. Hoćem da ti puno sreće sa ovim filmom i da dodirneš do nove publike sam taj žar koji ste vi imali sa tvojoj generacijom, da inspirišeš nove generacije da potraži taj plamen u sebi i da budi radikalnije nego vi što ste bili. Dobro, ja se zahvaljujem tebi i svim gledalcima koji su nas slušali i punk nije mrtav jer niko ne zna gdje je njegov truplo. Tako je. Za kraj od emisija da ti slušneme Berlinski zid i Grupa 92 i Otroci socijalizma kako sostaven del od ovoj bran, vključujući i himnata naše mladosti. Така што уживајте за самиот крај со музиката од словеничките пак бендови. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 626-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќаме на полицата, кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание Дансе Макабре, гледајте го панк под комунистичкиот режим од Андреј Кошак и не дозволувајте другите да ви ги контролираат мислите. Чао!